Praise the Lord. Kalangan in Jesus. Kalangan kiyang Koht. Kapanga Koht nan wawa. Kapakapawi nan wawa. Kapakap kisapul manggot tatok. Sapul manggot harmas koros. Bless. Nan more narmas koros. Measa Koht. Mesasa Koht. God is for us. Ekatim pakong Kitail. Miasapul ma plan. Me lingan tolul. Kamu yung ngoyan na toki ran koros. Kalangan kiyang kaunat tatokan ngayon sarawi. Sanga ja Pompeii, Koye donan Micronesia, Koko donan mainland. Obilan rapan sampa wasa koros. Teka ku dial. Tatokan Koht soja mela. Koht soja peredi. And so koros highly seated on his throne. Ay good news and kamu yung ngoy. Yang is seated with him in high places. Okay, chayang mimi nan long ka kaun. Karatak chaban matamataon poe. Chaban matamataon poida. Kay dek peredi, kay dek mela, kay dek rugla, kay dek salongala. A perberen poeki me pewediero. Akat kiyang kamuyong ngoy. Pewedi, tama pewedi sambawat atra poson. Atrail poson. Okay? Yeah, you won't go to the night. Kapakap mensang ranwat. You mama ye, I we perperen. Mama ye boyki pakong got. Okay? Mama ye boyki, I saw tarakan making being kilangatam. Yan ke peren boyki. Got mete papa. You got in Bewedi, you got in Limbak, you got in Mac, you got in Sawas. So trato. Agat lolomui makomupsa pal. Kareda masanong kosayang atapilipil. Atapilipil kauno muidong pilipil ima kita mangi kita asaki. Megot pakong kita. Nansan is the sewa kosaya. Let us make men in our own image. Kita wiyata aramas. Akos kosayang pini got sam got na got kren sarawi. Esotokos kosayang abode. Okay, iyo apod so chop wenti pa no yata haramas. Koht so tra apod. Ako sa kusayang pini. Ako sa kusaya kataw yata haramas. Child yata haramas. Numuman kitail. Okay, kam kakwatak sa neseseo. Riyesa konolo riyesa kwalo. Karabao porelangak rule o dominate rangak kaunta. Apapali o kaunta sinsila sa pulmakapagapungkan. Okay, Kita tuweta Koht pueke pilipil Koht. Sucha magakanda uyamo. Okay? Koht ima kaun. Tame katim pilata. Okay, so epil uyayang kita Koht kai. Okay, so ni I conclude our message Koht inda. Karapan Koht asuta literata el pilipil. Uyayang Kitail Koht kai. Kitail Koht kai. Koht capital G, Kitail small G. Okay, we created in his image. Kita kapagapagita man to wetra yi. Just to kapagapagita to wetra cat, to wetra kitty. Okay, to wetra sap, the whale, the tuka. Kita kapagapagita to wetra e. Puksaraw masani, ukchay kamelele. Okay, so, and in Psalms, what is a kriya winno? Okay, epil saya. You are gods. You are all sons of the Most High. Namar David tuan kau diala pan. Okay, namar kiman. Ab kamelele me niya no karani Koht. Koht download dongi secret things pueki akin kapakap akin prophesy. Terina kapakap me prophesy. Tuweto wiya kapakap abe kilangatar. Jesus bola yesata kotsala nan lang. Okay? And Makauno masaniyang I go to Jesus Christ seated on my right hand. Mondi nibali koyokin ngoy niya ibang wado amo muntiti kan at your footstool. Okay? Ni alialwa mo kan. Esaik we. Apnia kapakap eklangatar.
Karada yang gerti Kitail. Ika kela kay Kitail. Niya chay bang baik yang kauno. Niya chay baka a chay relationship ba. Karon. Estaban withhold. Estaban. So jaman kasali yang jalabang kasali yang Kitail. Merirkan. Mebit kupurat. Future. Chabang lang Daniel. Nan Daniel 7, Daniel 9. Ako soya muinsan pa mesay kodo. Tame ki Daniel. Talus poya. Kiyang Daniel po. Kaite ka amueyo mo. Okay, kiyang Daniel ko dialakan mepitame ko kodo. Daniel dan. Nang kupurswit kita wan. Tone. Tame lang. Kau naman sa niyang back pa na. En jungi diap en back pana tamen jungi dio pabang yaw more kay deka anso. Okay? Kamu yung just chana na back pana chana na what the goy tama ka ono kasale yang nger sapol ma aramasakan mo child. So dami ko sa yaw ka ono Koht parak. Okay, if he reveal himself in the past, same God is revealing himself now. Makas kasaliyang irrelakan sa pulmo ko me lalapot ang goto mo, lalapot ang ewangi. Okay? Abraham, Moses, Daniel, okay? Jacob, sa pulmong ko charmas ka, Joseph. Okay? Ngayon sarawin siya taporel, ngayon ansaw buko. Kauno kong parong rail. Okay? And so what up chicken parong rail gosan. And so what come yung ngoy. Niya sa chip sapal cha wawangan and Koht gosan. Karadak child more privilege. Kachay and so mau loud sang rail. Ime enemy ban wiya. Jan sosa is kita ren Koht. Kachan katerapun toto, katerapun Facebook abe, katerapun business. Pagchan so jo uya oleng Koht the liang Koht in the past. So baptized. Again miminan wilderness. Ye wong Koht. O Koht ko boy po naramasakan. Imera rongki kabiti yang kauno. Okay, so a rare. Tamin din tayo, estyo mangay, rong kapitiyang kauno in those time. Nga nang Koht kintiyata, po nirelakan meta tongki, so kopakan. Okay? Aman ma. Yeah, Samson. Ordinary, miyanso, nga nang Koht tiyata po wame, kumatatame. Que la lame. Y que le cha. Aman armas que mel armas. Kid. Okay? Kitail go to nan sapol machail mueyet. Nan muen Jesus Christ. Nan muen ngen sarawmet. Jesus Christ walked this earth. Got la. Got kedong kitail ngen sarawi. Ngen sarawi saik purala. Ngen sarawi saik purala. Ngen sarawi bang purala. And some antichrist pan take over. Okay? Ngayon sarobang katsang po sa bawat, and so antichrist pan take over. Ngayon saraw mo yung kolokol, antichrist, mimiselir, apo mimi Japan, influence o control, and ngayon saraw. And so ngayon sarobang kosang, wisiksang, abang wasang church, East Church, born again, o makmakelekel menalamp ngungkan. Okay, karda chestranana ipsapal, kitari, sola siniyay, sola fire, sola karanikot. Pansong wisik sangok chastrapanyang. Okay, ngayon saraw pang kotsang, saraw ka dede rapture. Ang sama pang kotsang, puyime kolokol. He is the restrainer. Ang sama pang kotsang, Jabang kilang samba pang kiyawak in a second. Chandindaman sa swit laudo kukodo. Okay? Ap dami man ko saya, ko purpurlan dami chapki daw, ko saya at kautok na yo.
Nei mana ka boko so soya ka sampalin omoy pilipil. Baktoto taw ya kapkapopong kitrebel apsuk tame pilata. Kitail unique, kitail wonderfully make, kitail mau, kitail kapagpagta mau, kauna masanik kitail mau. Fearfully make, we are tan kanay just to we are cow. Kauna mataway kitail ta, I kokone kitail pana, I pel, nang kapete na kitail no ko. Okay? Nan, Jeremiah yo limang. Kitail wonderfully, fearfully made in the image of God. Okay? So, puekia esototo yata palwara tagak tan momon Koht, abgratatuedra Koht ni pilipil. Pueki Koht, ime kaun, mia pilipil. So kauna pe kidong tayamo, kome kaun, mia pilipil. Ata mi because yaya marandrio. Okay, kinda yai Koht, taso ka ugen rati and so me eschomiamo, and so me chepelo me la ampiji rapo iran kangapelo. Koht katmo. God is omnipresent. Omnipresent what kio kat was a korosan so drogis. Atame escho nta mauti mataman agi yang rayer pilipil. Okay, tu eta kamu yung iran what. Makam bilpan rongoro masa nang goto pilata kompan morla. Makam suikala kompan mela. Okay? Kiyang kitail pilipil po kita kitail Koht kay. Kitail Koht kayari. Asa misa kokoto na yung mga nakapunta mom. Esa wunda ko saya kitail Koht kayo. Aramasakan makin sa chawi wag saraw raban da makalalawe. Indaw kayeng. Arkartay bilmen ko saya chaka poreyang men chung nang saraw kitail Koht kay. Kay deki ko sa lalawe. Ime reston ki Jesus. Ime parisi kan so to ka hold it. Yare. Ko arama sama na kakintame sapol mangkot. Jesus we mama sansang ni our relationship bongs Koht sam. Kareta makomo yung ngoy kita ipsapal kita Koht koy. Kita sapol mangkot kita bilpan a lady revelation the Koht yala panis kitra yeremener kangakil te bachaikan machelip sa balbo Koht kisam. Okay? Yeremener ijiti yakini sense what pamu sense what kan koros puksaraw ka tete yang kitail am so mawakan amu sense what kan. Okay, kauno wounded Jesus Christ kachto minanto wata lokolok a lady at Jakaria kan at lokolong kan wala pon lopo. Kapag makauno wiyayang Adami irare fail Jesus kachto ikapreyang kitail maposon la. Gikarta pa na palong koros enaleta mi rail Koht kay. Asa machapan kamelele me kita Koht kay dagat sa Koht kay. Kita mi nang kupurang Koht me kapakatan ni tapio kating kapakatan chandueta i. Kating karta chakakinda. We are God's. Pukabangilang we, mai wa mai, kongit wa kongit, kidi wa kidi, God wa God. Koht masani, chayka pukata aramas. Karta machapan menasa yamo muna, Koht. Kilang yo, kilang labo, chay mo man Koht. Imo man Kohten ma. Okay, now, puksaraw ka tete yung dialog chay bilasa pa chay kokon in deep. Pwede chay fallen away. Pwede chay popla. Chay popsan linganin Koht pwede sapaik. Jesus restored that. So now we have to grow in who we are. We are created in his image and likeness. Now that Jesus restored this relationship, adrapuko. May dong Christ makapreto atay mo rengotra and kasaleday. Okay, igarapan so ni sakpayori sa kiwa masani irelakan me pakong ya. Samayo pambil pakong rail. Ngoyo samayo pang kosan re. Usa pang kasali kitratare. Yamu mong kasali tama Koht limbak. Kitrak koso ya limbak. Chasidro koso ya limbak yo meto. Kasaleta wat ki
Makitapakong Koht, Limpakong Koht pan sansal. Makitapakong Koht, Magan Koht pan yata karakter. Okay, megan me pit Koht epan we sansal retail. Imen tak Kitail Koht koi. Morin Koht epan transform. Or masota transform what ku work it Kitail la. Masota work it Kitail la morin kauno sota porta memore tail. Arkitai momang Koht up chai sota Mamorki, unsakin sapol ma plan. Okay, malikaka wali sa kriya no, you are God. You are all sons of the Most High. Okay, yapun da kumail Koht kay, kumail koros sapol mang Koht wasala pala. And so me Jesus, got pon sambawat. Okay, bang what the child, son. Isaac, Rachel Silisak Payo, Jesus Pil Code, Jesus Pil Kosoya Tame, Malkaka Kosoyayer. Okay, Tamakateta Marin Kosoyayer me pit, Kitail Koht Kai. Men Suso go up sapang patoan. Kai dek to talk mau. Okay, Tamaran Dagamaki, Jesus Masani, Yang Kumail. Tatongan me we am Tamay Bankachek Nioti. Okay, I resapang kay dek to talk mau. Mesapang kate genugedi. A pueki omkin lala wa Koht. Pueki kowe aramasaman. Ke apkin songen wuyaken u Koht. Okay? Sangan mata-mata wakak mimeren. Irail kan me pisotip sapal. Irail chon sarawi kan de chon tatok momot so kan. Okay, gagak rongay life ako mall. Pueki da. Kosin liya maugis ko Koht man. Puksaraw masani. Giso, oray na tapan le label. Oray na tapan kakatan kin kitra aramastipan teba miminandi. Teban so jaman osola is Kitail. Okay? The osola is Kitail. Sises masani son walu silisakriya. Kijaban de gila me melelo. Me melelo panga salataki Kitail la. Tame melel. Jesus Christ. Tame melel. Ngen sarawi. Okay, so chaban de gila sania chaban kamelele o mamorki. Acha morpan kiewak. Chachaban kamelele chenan matbata. Acha morpan kiewak. Kiewak wat ki may kamelele mengoy Kohtaman. Ayban nantiyang mamorki tuweta Pweden tangoy Kohtaman ayap mamorin jabel. Okay? So chaban kamelele is Kitail. Swiban kanangeti ako saya. Mesuso ko ap sapang patowan kay dekta tok mao mesemen kache kinugeti. Apweki omkin lalaw Koht. Puko aramasaman. Kaya ap kinsongen wuyaken u Koht. Jesus ap kachin sapang masani. Entring dear. Nanamay ko son na to. Jesus masani eminan tamok may lasoyer. As chok up. Eminan tamok may lasoyer. Nanamay ko son na to. Me Koht kachin masani. Jesus Koht nan malkakawani sa kriyaw. Kumail Koht akay. Okay, so Jesus Koht. But Jesus be masani yere. Shuka don kasore la tamok may lasoyer. Rukuton kapayong kumail. Okay, so Jesus wuya patapatak sang ni. Ngoy aramasaman. Ap miyay relationship ang Koht makapakiyota. Nituan malikakawani sa kriyaw. Wano ka me. Kumail Koht akay po kumail sapol mang Koht. Yiti ngoy koskosayame. Ngoy Koht man po sampawat po ngoy sapol man Koht. Okay? So isangan mata-matawa makamuyo ngoy pangatangayang gata. Jastaban matawa me 9-10 ngoy. Jastaban matawa me name baba ngoy. Pokita. May ba matawa me name baba ngoy. Okay. Ay mata-matawa tuk ito kaya natural man. Okay, may banta 9-10 ngoy. Okay. Little do it apel. Program ay pitiyati may bang little do it. May bang kadete yang yaman 9 Koht ngoy. Iban more kita. Kasikpan kauno. Iban more kita. Inawan Koht. Pui kamelele. Okay? Kisan masan me perkosa itong nyo ayo. Nanat kaut ako.
and some meaning altar or worshiping God. And so on worshiping. Mayat pa no, melan kau da kong kau no, ngayon saraw po na naimong yung indaya nga ramasaka. Israelen, kau dak nituan Israel Syrian God. Okay? Kariday dacho, alamay ko, kosoy, ngayon Koht, men Kitailen, kau dak, nituan Koht man magjay kau da kong, epakong Kitail. Kitail, sapulima. You are sons. You are sons. You are daughter. Yeramen koto mong Koht kang kakilain senswat kan. Koto mong Koht matamatawa meto. Koto mong Koht no program yan yang atapatrong. Apiyan worship God out of loving Him. Ikarapan ay worship. Ikarapan chay lang kao da chay pakongi. Me pakong Kitailer. Okay? So, ang sami kosaya mo, ngay bibuye todola worship, kano kasaliyang yan ang Psalms. Psalms riyaw, isuo walu. Dacho kito na na matamataw. Awasa. Isipin watak ape. May ni watak pagye, wape tauli. Okay, so, ngayon pakata ngay watak. Tami apil kosaya, declare us sons. Iwan kau na menjalan kokonin Syrian God. Kaya karamas suwar. Aramas suwar ang sama just chumuitan Jesus and mako ang tipatrakan. Ang sama ko tkisanger chawialar Syrian God. Okay? Wasa ko saya. Melka kariyaw isu. Ako saya ibang kasali narmarkiyo ap masani. Ibang kasalita tama kauno kachin masani. Kauno masani yang iya. Kuwa na iputrak. Ranwati huyalar samom. Bakare. Ay bang kiyang ukwe kan koros. O kapan 5 kila sampapon. Okay, 5 kila sampapon. So, emamasanong nasari. Emamasanong nasari. Asa may worship ayo in tamaing Koht. Tatong kaniya, kahit ako sa mga pompe. Kiyawe na sudi ya sa Maria na narapan sampay menyang wato, aramas dodo na sa pulmamuwi. Iyay pointin kapakapan mo, na nansong kaut ako. Melang kaut ako, warbor yang Koht sa nanay mong yung. Ap kayon ngilon ta, kakilakaki aramasaka. They are sons and daughters, na Israel. Ayan sa miyo todola, iko sa ilaro nak miyo todola na naikapakap. Agdong niya ira. Ang sa miyo kula monti, worship uya ujay baker na ipuksaraw yo. Baktojo, ikinga kuya kawa-kawa kitong niya ira. Okay, kitong niya ira ngay kulak lang ata, ein lainong. Tama nga ng God po na imong yung. Nga ng God kung ko sa isang pondaman jing tiyer. Nan sa pulmamasan. Okay, so, so in line, ang sa mga doon ko ta share a child pilipil. So, kauno kapang child da, apoy ki awawa na pa kapag ang child, ki ang child, sapol ma child pilipil. So, child itare, magchamin pilata ko lang nanel, chawala nanel. Kahit Satan, why kitala mo po sa trap power, chay me pilata. Gay ma chay pilata ko lang lang, chay bang ko lang lang. Sang niya chay bang wrong, o chay kamelele, dami ko chin masani. Iban laski lama. Iban udir po iban tuda po on class, online. Apan laski la, tama Jesus wiya yung chay po chaylen. Chama-chaman. Game miya katrop. Chay ko nang wiya, niya chay wiya solang. Miya tato kay da katrop, miya puko. Kay da katrop kuwi pukoan papanan molo. Puko me nalang pan wiya perang ran koros emimili kinum sarawi. Chaban bidoy sana nim sarawi. Chababa kot nanuma child. Baba kot likinum sarawi wasakan. Ito when Jesus amasani. Tak may kilang uyak may banyang uyak. Okay? So ni isak riyaw. May banyang uyak may bang uyak loud sang. So Jesus kaskasan ka child. Child and to kong i loud. Ama Jesus we ke me melelo. Chabang uyak.
pound cabang ye proper cabang ye suto usukak pasang en buya song loud makauno kasali yang kecil koryang korent lemau isak wano kodi bang wadak arisang met kola kecil solar pangking kilang o kasawi aramas niduan lama-lama naramas menda makecil kasawi Christ maso niduan lama-lama naramas amet kecil solar buya song wot Buene mema naken wiyala sapol man Christ. Egen wiyala ramas kapman. Men maso sorala. Me kaput wulianti. Kot me kengatin wiyata song pukat koros. Egen gatin wukit kitaila ren Christ. Sang ni munditi ong ni kambaka bakay. Epil kengat kiyang kitaila tail ko wat tatok. Okay, so miya tail tatok. Buaramas chekan empil wiyala kambaka ba. So iya tail tatokan ma. Iya ta wiyalar sapol man Christ, seri, putrak, serapen, all the Lisa Polman Koht. Okay, in the child Koht, okay, we are property of God. Okay, mies puko, a kat young child and we are. Ari out upon a child wrong amawan met. To en Koht akatin, kupukupura, when you are in Christ, aramas koros and we are la kampakapa, you wrong amawan mo. Magchakuwi wawi masanang goto aramasota wiyala kambakapang kauno kaita kroma mechawu wasili soy okay koskosay chaga koskosay aparamasana na kolula wulia kapso paisan deep maitang anen kotang kakao na ray more poren wiyala kambakapa okay kaita kata miminan deep nan rodrod lidwi deep aprom wiyala kambakapang kauno Irong amawan mo, aramas metipan, tuweta kamu yung ngoy mo na taip sapal, kitay koros tipan, turor sang kot. Apachela na na koto, pachay moren wukila ako saya. Mamas, atay chaka sa saupong, tabi ko sa kauno saupong po kisotong ng kot retay. Apoy kaya chay muitong Jesus, atay mor chay wiyala sapulma, rachigitugay sa kisu. Masani me, Kachay bang wiyala ramas kap. Achay mor pang wukila. Chay bang wuksang kachay. Ija kuwe marmas osomo. Ap moro wukila. Moro tuwela. Ari it take time. Kaya teka tuwela ato answer wo. Po process kaya tanang posone. Abu yata kasik. Anso koros meta sap meta anso koros meta karkarangila ata mor pokuprongotan poita akot pani rong I retail ime poita kay teng tail. Okay, so masani ari autapan atail rong amawan met tuang gota ka teng kupura pweni maren Christ aramas korosen buyala kampaka pa o tuana sotra men katrin Kapuko kin Israel de Barail kan. Okay, so men kitailen lokolong kiti patay kan. Wokat ki young rail masano popata mepataki young rail tuan agatin buyakin rail lar kan pakaba. Imagitawi patapatang para mas toto sosa. Magitay solar uya imuntitin court. Count Jesus kasali young kitail makauno makong patay Chelanana pulikiti oso bailangi. Okay? Pagchelan bil wiyala kambakapa. Ariet kit manin kataren Christ kay. Open court magatin panawi kumail sang niyat patak. Arisek baka kumail ningit ni maran Christ kumailen wakila sang ni muntiti ong ni kambakapa. Okay, once again, kamu yung ay bilban plata. May ban menimimun titi ang kotra niyay pinga kaunay maur. De ban kamelele o kiyang ay maur koten ut kaunda. Kray soto udan diba. Kotrap kotem uyakila I moman aramas diban. Pwede Kitail. Pwede niyang anki. Pungan kotre. Okay, so makitapungular. Pwede Christ. Kajako chakay. Lang Koht
Mia character. Mia isi. Me sipala ki Kitail aramas. Taton kapung Kitail tactile and do it try. So may bang ko saya. Kay dek ngoy Koht. Eng. Unsakin goto I mewa. Ya unsakin goten. Emangi me koros. A Koht was a chorus. A kakong was a chorus. Okay? And some kita alayang kitang and Koht. Chakake riang mangi me chorus. Mangi me chorus me tuweta. Megan me pit kauna me kamarain ngen sarau bang kawit king Kitail. Megan me pit sambawat. Megan me pit pilipil. Duana katki yang kamu yongoy. Pilata. Kaan ke pungen pilata. Kecapam pilipil pung manganen Koht mau ya kau kawit. Okay, cabam pilipilata memor, cabam pilipilata kuprong Koht. And so mesotang and Koht reta. Acha pilipil chorus etoke insenen trapel o etoke insenatra. And some time moitan Jesus Christ a child more. Acha pilipil pan, pali loud pung, pali loud on Koht. Makita moitang ime pan rula tamor. Okay, you will na masani. Kitail Koht okay. Kaita Kitail sansal chakai. Kaita Kitail giti. Okay, Kitail me koy aramas me koyon kasaleta Koht pon sambawat nan sapol makapagpung chorus. Apan sa aramas me sotra ipsapal sitrono kasaleta. Aramas me ipsapal nga ng Koht huya mamor lale. Ito wete Jesus amasani. Sapol mangoti. Okay? So Kitail sapol mangote bangas kasaleta. Koht bangas kasaleta I lalatel pun sambawat. So you are God. Okay? You are God and you worship your God. Me Almighty me la palabasang kamu yongoy. God big chi, kita small chi. Po kita Koht kay a panangan Koht. Satan panangan kita. Ton langkan kodon sawasay Kitail. Ibruwe sa tayo. Okay? So kita makoyon kasampal nan silangan kauno. Pwe kak fellowship. Esto kiyang nganeo manakan. Esto kiyang nganeo ton lang miya limit. Ton lang miya ng presence of God. Ison tatok. Kamu yongoy communion. Communion with you, Lord, I love you. I tell them Lord, and talk back to us. Amen? Ime karasayang ki Jesus, momotso, communion, only popod. Kay relationship, metango karan, pasan sampon limbak. Hallelujah. God bless you. Kapor ke me sansal. Madawa linganin is Kitail mo silangan Koht. Madawa lembak me Koht. Toke toong Kitail. Ter madawa tepel. Alikam koros. Ako doon palian tame melel. Me pitata relationship ang Koht. Ako doon piti kita. Aramachasay ko sa me melelo me Jesus Christ. Taban pilata sapong. O tabil ban rong. Tame likam. Ngayon taban kamelele yang Kitail me Koht pakong Kitail. Karena saya spend time, saya kosong-kosong, lilimbakong, babaiki yang, amen, kalangan, oh God bless.